ariko rero mwari kutwereka icyo twaje gusaba hama tukagira n'agatima keza tukavuga tuti bya bindi Naelewa maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti, mimi na wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Oh, ai, manawe wamaye kunesha manawe wamaye kunesha zavugioneza yawe zavugioneza manawe zavugioneza mutanga bugingo we nyirubutungane yeni babasi nyirubuntu bwishiyo mbegu kunagira neza. Amina we buza mazina namwita mbega we ukunagira neza. Haleluya, haleluya. Yeni mwamba kurushaho kunyigisha niko nanjye ngenda nkubahisha, nasanze ari cyo banga cyo kugendera mu nzira zawe, nkoresha ibyo ushaka gusa, bimpa amahoro n'umunezero, sinabasha kubaho nakureba, jya kure yawe ni nko kuyoba, ijambo ryawe rikanca umutima wanjye, n'umwe wankunda ngo amere nkawe, wahinduye ubuzima bwanjye bwose. Yesu we uri mwiza cyane we, uko wansanze uko niko nkunze, ubu numva nisanze, uri mwiza cyane we, amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, iyo niyo ndirimbo, uri mwiza Yesu we.
mbere yuko tubakira tutarenze kurondogora twagomba tubanze dusabe umukozi w'Imana hano Asante Yesu, asante Yesu. kugira ngo Urakoze Mana. asengere Urakoze kino Mana. kibanza cyiza mubona mushikiyemwo hanyuma ikisengera abo bashyitsi Imana yateye iteka ikabibashikanya amahoro hano hanyuma ikisengera y'ibyo tugapfa twihereza ikibanza tubyihererezamo kugira ngo nacyo kibashe kutwakira neza umwanya tuza kumarana hano mu rugo kwa Mutama tumeze neza muri kano kanya twagomba dusabe umukozi w'Imana ahaguruke asenge kugira ngo natwe tumuyoboke murakoze Uhoraho izina ry'Umwami Yesu Kristo turagushimiye cyane umunsi w'ijoro turagushimiye ko twiyongera ku ibyiyumviro by'amahoro dufite n'imigambi myiza mu Rwanda turagushimiye ubuzima turagushimiye ko wemeye ko dukorana kubw'umunezero turagushimiye Mwami turasenze rero ngo kuva ku ntango gushika ku mpera y'urubanza tukubone amahoro yawe muri kino kibanza umunezero wawe uhora aba ari wo uganza muri kino kibanza data turagushimiye ko abashyitsi bashyitse amahoro abafashe ingendo bashyitse amahoro Mwami turagushimira Mwami asengeye rero n'izibano byose byo kwihereza byose Mwami dusembe neza tubashe gukora ikunezereza urakoze rero kuza kurangiza urubanza tugushimira ubuhungiro n'inkombe zizanje Imana niyo buhungiro n'inkombe zizanje n'umufasha kugera yoja seruka mu magorwa n'umufasha tigera yoja seruka mu magorwa. Haleluya, haleluya. N'umufasha tigera yoja aseruka mu magorwa n'umufasha tigera yoja seruka mu magorwa. ubwo rero twabonye muri Lukayo umwana yari yatubwiye yuko afise inshuti azoza igana runo rugo ubu rero camuca babatuma babaza Yohani Batista ati mbega none babataye mfise umunezero ntagira uko nawuvuga kuko harya iyo usabye umuntu hama akakwemerera biba ari ibyo gushima mumfashe rero abo twagenanye dukuru rwatsi umutama mu kumukomera amashi ni nyumba kumi ntiyoyemera subira murakoze cyane nyakubahwa mushinga nanjye n'ubwo mutama wacu turagushimiye cyane ingene wakiriye iciyumviro cyacu kandi tukaba tunezerewe ingene wemeye kudusabisha by'ukuri turabyemeye ibisabisho mu rutume turabyemeye kugenda kubirondera undi munsi kanaka tuzoza ariko rero mwari kutwereka icyo twaje gusaba
hama tukagira n'agatima keza tukavuga ati bya bindi reka twirukanga ahubwo bidatevye kujya nyene kuwiruka abona ati ego hama tugaca twigenda tukikazanura umunsi kanaka tuza kuba twavuganye ko tukazoca tuza nubwire Kristo uravye urukundo rwahabaye n'ubumwe tugomba ko buba byose bizogenda neza. Tugende tubisengera Imana kandi tubyizere, hama umunsi kanaka muzokumva tubateye akamo ko tuzanye bya bisabisha soje mwitegura musore mutwakira gatuzoguma tubagendera twagize ubucuti bukomeye kuko byabaye byatyoheye cyane ingene mukunda abashitsi kandi mukunda n'abantu mugomba kugiranira ubucuti. Kubw'ibyo rero turabashimiye cyane, twovuga tuti Imana ishikare kubongera umugisha no kubaha ibyo mutanga n'ibyo musigarana. Tubwire Kristo Yesu n'abahezekire. Bega we ukundagira neza, haleluya. Uza mazina namwita, bega we ndatangaye ukiza, haleluya. Zina ryawe rihimbazwe Yesu, mutanga bugingo we nyir'ubutungane, yeni babasi nyir'ubuntu bwinshi, ego kunagira neza yo, uza mazina namwita,
kunagira neza mana we buza mazina namwita ariko ndanezerewe siza kurema n'igitsure ndumunyembabazi sizarakara iteka garuka siza kurema n'igitsure ndumunyembabazi sizarakara iteka garuka 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 we usubira inyuma we garuka garuka yo 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 we usubira inyuma we garuka siza kureba n'igitsure ndumunyembabazi sinzarakara iteka garuka mana we uri mana y'imbabazi we iyo duteshutse tukayoba ni wowe mana igitubwira ngo nitugaruke tugaruke tugaruke uracyadukeneye sinzarakara iteka sinzarakara iteka garuka yemwe bakozi bani mugoroba ugira umwete dore burije umere nk'iteka umwami w'abamazahora ku ngoma iteka haleluya iyo mbivuga numva nezerewe iyo mbivuga numva nezerewe kwamamaza intsinzi ya Yesu Haleluya Imana ni nziza Haleluya Imana ni nziza cyane Haleluya Imana ni nziza Haleluya Imana ni nziza cyane
dushobora guhura iyi miryango yari isanzwe n'ushaka itanazinanye ariko tukaba tugeze ku biyago bihimbaye kuri aho turabanezerewe cyane nubwo twabemereye irembo mutakumara dushimira turabemerera yuko bemereye kuzoba abasavye muri uwo muryango w'abanyabukeye ko tuzobasabisha mutakumara vyemera kandi murabidushimira yuko bishoboka none rero ubu bucuti duteragiye tubuvomere tububakanire hanyuma bukure buze bushamike bwerere imiryango yose nk'uko mubona vyifashe uyu munsi hariho n'iyindi miryango mugiye mutabonye kumbure n'ivyaba ngombwa muzobasanga ngaha abandi ba inasengi n'abandi ba inakuru n'abandi rero nuvuga yuko turanezerewe ibiyago mwaduhaye turanezerewe ukuntu mwatworoheye mu kuyaga kuko hariho umuntu mutangura muganira ugasanga umenga vyogera ahantu umenga naho ushaka ukabireka ariko mwebwe rero twabandanije kandi bigenda muri neza gushika no ku mugere ukomeye w'amango nk'aya ntitwari tumenyereye iyo bagiye gusaba irembo ko haba umugere wo gutamba mugagenda biboneka nuko tubwire kiza Chizira